Wazana endlebe ngize nendaba allegedly kulezi insukwana bengike ngakhuluma ngokuthi umuntu ozosucceeda ubaba wenkomo omunye futhi ofana naye ubaba wenkomo. I-die is playing ku background. Nina nje esithi masikhuluma nibona ngathi amakhandida awasile kahle. Ngoba nina nifundile thina sifundile. Nizoze nifunde ukuthi kahle thina ulwazi sinalo ukudlula nina. Njengoba ugogo Helen Zille nje wayebelesela ukuthi yena uyosebenza kuphela ne-ANC kaCyril Ramaphosa. uCyril Ramaphosa uyaphuma 2027. Possibly uyaphuma even ukuba upresident wecountry. So uyobe kuphi ke ukusuka lapho uCyril Ramaphosa emva ka-2027. Ngoba ida yona ifuna amandla nje. Uma engasekho uCyril Ramaphosa bazowathola lapha amandla. So this was a plan ukuthi akungene iNC kaCyril Ramaphosa bakwazi ukuhlela into zabo, and then ukuze bezoba namandla uku-influencer ngaphakathi kwaGrain ukuthi ozolandela uCyril Ramaphosa kube omunye uCyril Ramaphosa. Ngayisho leyo nto. Kunjani ke manje? Nangu lo baba lo okuthiwa naye wayeyispy lo spineless. Ngisaye ngamxolela ngibona umsholozi ngathi hayi uke wathi ukuba naye eminyakeni cishe ewu12 edlule. Hayi kodwa makhamba isikhathi ngambona lo baba ukuthi hayi kusafana nobaba wenkomo. Lo baba okuthiwa uMatthew Phosa. Nangu lo baba ke manje ke esezositshela indaba yokuthi amagupta wathi uyokhuluma namagupta ngedonation wathola ukuthi hayi imali isini kuba bunqamalala. Hawu wayengeke phela inikwe ubabunqamalala ngqo. Hayi uma ngabe yanika ubabunqamalala ngqo hayi ngeke phela sekune corruption lapha. Imali that is meant for i-organization yanika ubabunqamalala. Wafika uZondo wabiza bonke abantu abanofakazi against ubabunqamalala wathula nje uMatthew Phosa. Wathi nje hayi yena uzoyithulela uzobhala incwadi yakhe. Hey uyabona ubaba uZuma bafethu umkhome loya wonke umuntu uxebula lapha. Uyabona uma ufuna irelevance, ufuna imali, ufuna ukulaunch icareer yakho politically, xebula lapha kunqamalala. Awumkhome loya bafethu. Ayi kuzimalanga loya baba kodwa niyoze nimvume ningafuni ukumvume. So uMatthew Phosa manje useyazipositiona ukuthi ufuna ukuzothatha over kubaba wenkomo. So ufuna ukungena ngenxeba kodwa manje leli nxeba kangena ngalo lomile alisekho manzi. Hey lomile lelo nxeba eMatthew Phosa. Wena ucabanga ukuthi unqamalala into yokudlala. Baba wenkomo la ekhona vele yayikhona le nto ukuthi kumele izibalo zehle kodwa wayengam-expectanga lo 40%. Ngineshow yalokho. Nabaningi lapha kwaGrain babengam-expectanga lo 40%. Babunqamalala wabenzela enye into abangasophinde bayikhohle. That's why they will always come and tell lies. Kwasho umfoko amacingwana wathi lies. Hayi hlali behlula leya nqamalala. Uzobona wena. Uzozwa nje. Lo baba lo sefuna isikhundla lo. Ingakho manje sebuya ngamanga kanje. Nangabe iqiniso ayithuleleni sonke lesikhathi. Sezokhuluma manje after so many years. Yini ayimthulisile? Usekhuluma ngoba esezofuna hayi mangabe uyiboni nawe lento usho vele nje isinikiniki.
Sinike